Twinjira aha porogaramu y'obuhingi n'oburiisa. Omuheereza ndi Ivan Tusime. Orweto n'ekintu kikuru munonga kandi Bishop Nathan ahimbisibwe kuruga omu bureberezi bwa South Ankole aine orweto rw'ediini hamwe n'orweto rw'okuhinga. Nahinga ahitaka rya diocese hamwe n'ahitaka erye. Itaka erya diocese aha kashozi kyamate ahingireho omwani ogurukwingana hika 23 kandi omumaka ge aineyo omwani ebijuma ebirumu hasi vakedo, ebifenensi, emiyembe hamwe n'orutoki. Omwani aha diocese akagutandika omwaka gw'2019. Ndi Bishop Nathan ahimbisibwe omureberezi w'obureberezi bwa South Ankole omuri Ntungamo district. Ejo kubanza okuba omu project egi ey'omwani na n'ezindi projects eziturikukora omu bureberezi. Tukareeba amakanisa ninga amaramizo giine amataka mahango konga amataka ago agamwe tiine kiriho agandi kariho kakye agandi bagapanyisa oshanga omuntu yakwire miliyoni 40 omu acres 5 z'omwani ninga 7 ninga 10 oshanga nagapanyisa emitwaro 30 omwaka gwona. Rero agira ati muntere omu ngaro tukozire naine engaro ezo tikushara konka Ruhanga akatwereka agira ngu amataka g'ekanisa ninga g'amaramizo ninga nagitu abantu nk'omuntu gwoine itaka nibagyeta treasure bagyeta gold ninga efeeza ninga ezaabu, so tugakozese omuringo omurungi. So 2019 omu kwezi kwa kushatu nibwo twaza omu rukiiko nka Diocesan Council y'obureberezi ninga orukiiko rukuru rw'obureberezi South Ankole tukahinguza okuhinga omwani kandi kuruga obu twatandika 2019 ogwo omwani ogu mukureeba ogu gwona ogw'enyuma ogu okutoora okw'enyuma aha rushozi hoona twineho acres 23 kandi aka n'akashozi aka Kyamate kandi aha nayo tugwineyo omu makanisa gandi kandi omwani ogu abureberezi acres 20 gurya aha irrigation ninga amaizi aga Nyarwecunda agakutambizibwa amaizi g'izooba agwakweta agakumisira ninga irrigation acres 20. So tukahinga omwani ogu kwenda ngu turuge omu bworo. Eka emwe bakatubarira abayemba twegyesa bagira ngu eka emwe omu myaka 5 ogarra ahaiguru wagureberera kurungi gushemeye kuba nguhereza miliyoni 7 okuhika ahari 14. Konka nyina bagambira bishemwe okurugiire oku nkureeba ogu omwani ogu niguza kurenza na miliyoni 14 ahabw'okuba tugureebire kurungi ni breed nungi kandi n'omwani gw'omurembe. Government ekabaasa kumukwatiraho omukora project egi ey'ekanisa obwo erikumuheereza ensigo z'omwani hamwe n'amaizi g'okufuhirira. Kandi ntwenda kusiima government erikuteereza irrigation egi ahabw'okuba nayo netuyamba omu bwire bw'omushana okura ngu omwani ogu tugwayoma ninga tugwabura amaizi. Konka ekinkwenda bagambira omwani nigwenda attention nigwenda okureeberwa. Acres ezi 23 ezi twine aha k'okutamu ekibaro kya miliyoni 7 zona ezi ahansi noshanga ni miliyoni 141 orushoromo rumwe konka watamu miliyoni 10 ninga watamu miliyoni zinga n'esente nyingi munonga kandi nyirabagambira abagana mbagira ngu rima omwani osirike emwani terimba nabwo cyabishemwe iwe byaro omwani onabe nyirabagambira omwani tukubiha noza kureeba esente zona nzije ngo kumukorera ogwo omwani gwezere kurungi tugureberera twinemu abakozi hamwe ntutamu ebiriisa kunkana na type yiyo nkano bagira ngu aba UCDA ninga by'omwani bagira ngu ogwo omwani nigwo kukyarayo burungi omu breed ninga okureebeka kurungi. Nabwo ekyo ntwenda kusiima Ruhanga kandi nyiragambira abantu obwavu wayebembera abantu babooro okaba nibo wayebembera okaba nibo washabisa okaba nibo waburira ebintu nibiguma konka kokuburira abinemu akasente kimwe k'ikumi eba mpango mwamwine ka function nibakakora mwamwine project nibaha millions tebakuza kuhereza shilingi 10 ninga 5 nibahereza sente nyingi. So nyenda kubashaba abantu barahanga ezengaro ezimukureebezi ezengaro ezirahanga yabahire Archbishop gwitu Stephen Kazimba Mugaru nasharagamba ngo omutogo oguhindurweho omutima oguhindurweho
engaro ezihindurireho nziretana n'enshaho nazo zahindurwaho. The transformed head, the transformed heart, the transformed hands bring transformed pockets. Nabwo ekyo niragambira abantu omwani nikikuru munonga nangwa ati omwani gwonka ati iyo ntubyana avocado hasi ombere zobu tuje ngo tubyara avocado hasi naye erimwe sente nyingi ombere bitari byahari onka ntinga n'ebyanja nturisa tushitami n'ebizimbe nabyo tiyo ntwombeka konka nyirabagambira omwani mukuru munonga n'ekihingwa kikuru munonga kandi twenda kusiima president okumanya ngo omwani okwaguhagira na government ekwaguhagira ogwo omwani nigugwire ihanga. Tube twine ambassador wa China wa Uganda muri China atije ngo akatara kariyo nikimukokwe nikahango China yonka konka n'amahanga gandi kandi Uganda twine omwani murungi kandi ntungamo twine omwani murungi abishimwe nabwo ekyo katukore. Nagira ngo umuhingi waboine omwani mwingi ekyamani no kureba ngo wagurambura buri izoba wanokora notaya kurambura. Inspect. If you don't inspect you don't expect. Wabo tarambwire tokureba ati mwana murani nshara ubwo butaji butashimikwa burumwe mwana mureba ni nyinikabi mwana muro mwata ni njoro gunkombera so nkimanyi ngo kuba tarambwire ebije tokubereba so aba bakutegekera ninga bakurisiza asumu mwashoromere mwareba amashamwa agatamwa abishemwe ngo twagatamwa kuni yatine na bafu yazamu bakubiha asumu yiwategateka ngo mwana gwa genumije tuza kutaha ushanga atine kiri so oze yorambure oyikwatiremo ecyo kubanza ugira umutima gwo kukunda gukora wotagwine nurimo konga bishemwe mureke twose bwenge burangatire twose amataka guyatire mahango ninga make to kubumuru. Omwani ogwaine akaba naguhingira aha futi 10 ahazindi kandi ayine muno rutoki nagira ngo nikirungi wabanonda kujwanze mu mitumba okukora futi 20 ahari 20. Ekitachindi omwani ye kukitachindi futi 10 niko batwegise kandi mwareba itontinga omwani kandi n'urutoki byona hamwe futi 20 and 20 oteho mutumba futi 10 oteho omwani orengwa birebera kurungi byona nibaho in fact twinera ibitoke bitumba babyetaraje mwamwe haberebera ko ruguru kandi natiyo ntukora na rutoki nayo kushanga harusho cyakwa twino ekazi 16 z'urutoki ezo nazo ne sente season ehwire tugurize imitwari 12 umutoki rwonga mbitoki kandi ubwo bitakatene so nyera bagambira omwani notagurebera no ibinyansi no takora ngo mwata wagwihamo no takora wanonda organic coffee to kufuira kandi to tujya organic coffee itakwenda kufuira buka ko kufuira beretera standard y'omwana arengo rwensi yona gutaba murungi kongeja kandi no gusharira ogurya ngwazamo eya ngati numureba aha akatajaka karimo ekitorwa gati ncheretera okutana n'ekina kugira ngo hazemo right ninga mushana guteremo rero kore orujumur hango rungi ergono bakweta screen 18 screen 18 tokujiringanza na screen 16 ninga 15 ninga 12 konga umwana shanga tuna batu bari hamwe screen 12 bakweza shinja ukakaga kajana ojana yishongora kune yo kutunga shirinji umutwaro gumene 10 ninga 9 so konga ko kuberebera kurungi ibintu byawe birebeka kurungi kandi uyamusente nungi tugufite gansubwa bwoko mwana gwanyu amwana gwitogo gure crop disease resistant breedage tugakadiga nsibwo bwoko no kandi nabwarebukamo ntuba twaresera bakugu kutugambira in case hayi nekirumu konka umwana ogu nogweta crop disease resistant enkuko mwagureba kuza kutunga omwana gw'omutindo murungi okushoroma ni kikuru noboine kushoroma omwana oguhire gonka kandi noreba ngo towagwanika mu itaka ekyo kubanza omuhingi waza kushoroma omwana gwawe gushemeye kuba guhire gwisize mbweno kandi oshorome orukura rwonka nwango noshanga emyane ndijo tekuhira hamwe yona okajya ngo oshorome hamwe umuntu gumwe so noshanga hari ahahasya munonga ahatakahire and so orebe ngo uwatukura oyo ngo washoroma abantu bina yemera tur atamu byona no guhire no gutahire no bano shisho mutindo gwo mwana gwihanga so shoromaje kwaize gushoroma orechi wagutaho ubande bafu ubande nensha uyo mwana ayiwa gutaho waiza gushoroma abihari clean
then kwara gwiha ogutware oguta ahantu nibare ninga wote ine ntu nibare harabi no butandaro refo akatanda kubanza kakaruka so ogutekayo kandi harabi abine byoma ebikubanza kugwozya bicheza gugwozya kakuhawe bishu cheza gwe bishu gukagutara nabisa kurungi ukagwana kurungi deram hero okagupakinga kurungi ebyo byoma nabyo biro konga batabyine urenga umwana gwawe wagwanika ahantu hari very clean otagutahitaka wagutahitaka nanye nakugwaho ninkushabira shareri yandijo so notakora ngo omwani abo kwanuguza kuribwa abantu bingi kandi guzo muhanga mingi standard ishimekwa iriyo yenyine. Bishop nagira ngo akatare ko mwani kariho mwingi kandi kikabire kirungi omuhingi wagongera aha mutindo ekiturukweta value addition nambwe nobo nkoboreberezi batandikire kombeka factory aho bari kuza kubana bakorera omwani ogurazo mu katare akensi yona akatare ko mwani toyineho katahona ogende buze ihanga ryona warabaguze zishimye kwantereza akatare kensi yona nandizi twereza nakantu kache akuterize kandi kwetengwa nchango munonga so tino kujangwa akatare ko mwani tukariho munsi yona akatare ko mwani nekahango konga nokurangu niwe warwanira kutunga esente mbango sente mbango namwente tuyonto rwanira okutunga sente mbango ntera kusima government tire sente zo kombeka nanogure cyo macho mwani namwente tuyonto chombeka mujya kukireba so kukire cyawire twatamwe cyo mecho na n'ibindi byakurata we want to do value addition kugira ngo value addition tokoma aha green bin no waso kongera ryebyo parking ninga ukore ibindi bikongerayo no tunge sente nyingi kandi urugamo byo mugiga kandi ubwiga bwamusihanga na nihanga na namaka gagenda kurunje kwenda ngo batakateganisibwe cyanda hika 20 z'omwani zetorirwa mizi ago bari kufuhira ombwire bwo mushana ate bwire cyane ko bagamba mushana no mwinji kuko mwinji ate production ningo rero mwana gwagera mwana make gwahonga so itentamwa aka irrigation yitejo etere njure geraki ego mwanya omwani guma guri very fresh guma guri murungi nabwo cyo mushana twita tukuguzana namwe ko nchibasika abantu bona bakatunga irrigation yo kwinga tumwana gonka na n'ibindi byona irrigation nonje munonga irrigation eje neyine kuraba mu bwire kwinga naki ati irrigation ejo ngo musande naso kutera mu kebiri ivi no mu watera kurunje njura yagwa kurunje noje ati rero chika 30 njura yagwa so gateka ugatera eje njura ne yakwenegwa ngesha dachika 30 ati wajiteza irrigation so still nabwo ngahikamo kandi nekirisa kizamo kandi na mizi gaba mulunja abihingwa Bishop ahwerira abantu abamwetorire obwari kubahereza emirimo kandi nayenda ngo buri kanisa y'obureberezi ebe y'inumwani kwenda ngo entasi ya diocese ehangwe community mwene yo community tene ko kubara goba ejo kubanza ntukosa abakozi mu project zona twinamo abantu abo kwingamo abo kwarira abo kutema ebinyansi abo kusharira abo kushoroma abo bona mango wari bato musiri community mina burebezo bwamugobesa ninga project yamugobesa akwa natunga ngeraki esente arobutwa ntikosa abantu nshanju mukono gumwe esande yona urizana bahinga abo bona nesente bakagura amabuzi abantu bashumisa abana babo abandi bihamwe sente nyingi munonga nabwo cyo community ahentu nkaheri community ejo nego mwine plani yo kongera ekaze z'umwine zo mwana kurinda mwagira umwana munja ati tereze kugero ciko twayita ababuruzi bona bombureberezi twayita bahore bona bombureberezi twayita kidikoni zibona twayita abakuru b'abakristani bahereza obureitizi boburebezo gona mu makanisa gona twajanga bagende babyara umugeraki umwani kandi bagaruke babyare na ovacado hash na n'ibindi ibikorwa mu sente bukose bitokira n'abagambira so ebyebyo ne biretera mwagira umwana mwinji konga hakiri abagojejire mwene baje hanga ino murimo
akiri yabagweshegire no bagambira umwani ngwebye barakubifaye konka Yesu akabura njiri 12 bajikwata nanga muri 12 akana munayidisha kariyota wa murebye konka kirasibire umurimo gwarahanga koro so umuryabo abo tugambira abo twegesha bariyomba bikwata kandi bariyomba bahinga imyani bariyomba bakora ibindi kandi uko burebere cyo twenda kutana ko gukora umurimo umwana uko breeding umwana ugwita akwa twina umwana guru standard munonyi munonga so no jakushanga mbere bitari byahare twagubreedinga kandi abantu abaheza embibo ntugenda umisho ubwa nyuma yo kumara kurambara umwana gwa diocese tugumize mutwaza owa bishop muka aho ari kuhinga ebintu byinji ate umwani nanye nko murebereze nanye ni mpingo umwani tinyine mwanya mahango munonga nko gumwareba wonga nanye mwanya gwanje gunyine nimwije kukene mwagureba niwa noje tukongo mushijogo nobu yakubyama kagwegera esente ziriyo nza kumutomera so abo kuba Yesu washoma Yohana injira Yohana eshura ya 5 umushoro gw'17 Yesu akajya ati tata nakikora na hati kandi nanyi ningora mwesha ati erahanga nakora Yesu nakora ayibisubwe nyombyame nabwo cenyera bagambira tugende tukore timpinjira umwana ugonga mujya kwa mureba mpinjira umwani nahinga ibijuma n'imyembe nahinga avocado hasi nahinga fene nyine fene zikushira 350 nyine avocado hasi some acres nyine myembe over 500 and something obumanye cyo cengamba cyona ne sente ziyo nzija zona so ati mwara izante mbara mutayangu bishop akibesente zo burezi nyoti inkwiba nikoze mkono yanje kunkanyegesa nabandi nabo ngo bagereke batwazi bati konka bamwe bagamba tumbyaro vakero hasi erimwe sente ngwejo n'umuringa ngutwabyara muringa yawe ati babaryo muryebyo atwantu tunga bo baryo bagwejene bamba baryo buri konka nyera kushaba abantu barhanga mureke twose bwenge barhanga terize itakari yaterize narice narinje nitwiye mu sente nzigasira amaka nzigasira ihanga nzigasira abantu barhanga bona nasima government ahabo kumuhera project eji kandi ajumerera abo abari kutunga obuhwezi bakabukwatishaga eje kubanza government ntwenda kukishima etira umwana ogu niye tire nsuge zona ne sente nyinyi munanga mbenize banashangaze nizikira over 200 million kongeja kandi yatereza irrigation scheme eje icya kandi yatereza abahinza abo kwija kutabura kujya kutwegese kutubyara okutabura government iki nakatare na environment ko mu businje mwana hako hari obusinje mutakutere bundu mukirukanga mukagisiga imyani batakujosya so ubwo environment government netkorecho so za kushanga ni twaganyuramo kandi twagiye no misho tagarishire umwinje takwebasa nebazo mukwataraho gongana ati igamende yazo kwereza umwana arahabu yahira umwana bakagutaho bagomeraho baro arahabu kwereza sente bakazita handi bakashweza bakazi ngo zazigiza project ninga bakazita mubara so government yo netwatita enguto nunji etereza amashanyarazi etereza amarwaro etkorebyo ngo tujara amagara then konkana nakasente nako katereze nabwo nyiragwashaba government yasetire sente z'icomeci cy'umwana konge tereze na nesente zindi tukore bakweta riyo value addition oshange ntukomo umwana gwitu ninga parking umwana gwitu south ankore coffee nugenda guye product ehwire konka to gukora utine sente so government nakutwataraho ekatere sente tukagura machine zezo tukagura byome byo nvantu wenda rore za rore kugenda kwiye imyaneje kugereta achoma vantu wenda tractors zo kuhinga izo government zitereze tractor tujine so etwongere support ejo numwija korera icyo turakore nicyo kutangaza umunsi yarhanga na habura buri umuntu wena kureba ngo yakora namani yabana yenda kutunguka icyo kubanza ubanza ugere kiteka teko kirunje joti naza kuhinga umwani twatwine umwahore mbamweta kanyankore ari cinchizi kanone kanyankore akija twegisajya ngo nobanza bumugiga utakabire mugiga ubona kuba mugiga so nabanza na kiteka teko ti naza kuhinga umwani njya kwinga ekazita ninge biti bikwingana biti
kandi umwana ukunda guheze njya kurebera nti umu ekeji njya kuba n'inyamusiti then ati ibyo natina cyabiro atutandika kugera khinga utandika kutimba byina utandika kutamwesigo utandika ugerebera kuronji amuhera umwana ogwe gurugamo so nyiragambira abantu ngo icyo kubanza batagaya akataka cyakubine aha yife yenju yawe haruhe bitubingahe tarho nechimwe nanako kwanore cyo muyembe kiro necyabirwe shonguru ishe wishe ninga ishe wishe cyo nabona family yo namba kimwe cyo muyembe namwe hatubiyene barabye bategereze nje bararyo no kataka we hifaho gere kibataho akanyuma gere kibataho nyonga koratara president for ekamodo namwaike y'umuzireba for ekamodo kazi koratara kanye nabagambira for ekamodo nizikora you cannot be poor was koratara nabwo echo abantu bakore na government na tesente ikatwatiraho konga wagumo byami urya kacwampare omukasusano kabagarame nibiherayo saka champare nikakuchempare nikachweze nensha uzona zikwe tukutunga kasedison so ntwenda abantu mujene mukore abo kora natunga project yenkoko yuwa watugambiro yes twine project twine nkoko kandi season yo kubanza tikamire 25 umuguzo bwana season yemuyonga konga twareba okuguma ntyama uri Buganda ninga Kampala nigakutigana simwe ati yon planning tion tza kugira inkoko mother garden yitu yingoko iragumene tama huri marunji tena mahurago ngo tutumchoma choma cyacyo rede nchikora kandi na yo project ejo na yero agwecho bitukora tumwe nibinji abokwa fumwe shurabi na munana umushorongo 17 kujangu urukinge misiriye ariyagira byo kuriya binji urukuratere bitine mugasho ariyagira ubworo bwinji so ko kinge mshiri yawe ugere byo kuriya binji ninga waja different projects ushange projects ezo zikwereza sente zitakushana kandi umbwire bitakushana konkazona ni sente zikwera cyo kushemba ikimbwa nabagambira abanya-Uganda simuke tukore semukono yitu tukorese bwenge bwitu tukorese icyonce byitu tukorese ngwene ikitarabashe kutaho umutima ati korza korgo munzo bagere cyo bakwishiraho abo kako kotine cyo kozere tine cyo rujicirweho abo cyo nyera kubashaba abantu barahanga agriculture ni nkuru munonga agriculture backbone yihanga kanyera bagambara bakwate kurunje byo buhinji no burisa ibyo buhinji no burisa mije kwasya aharengo ruhanga munonga rumutaka mangere ninkusima ahabwo kugumanore ba programu eji kandi twenka team yo buhinje no burisa tohire kugumana tukusyaho abantu nkaba abaragumene batushomesa aho kutwine kwetungura kurabera omukwinga no kurisa bitu nayo project yo muhinje w'umutano egarucere kandi ko wakuboyine ecyogisiraho cyango ahafamu yawe chete value addition nabwo no basa kutushyira aha office zitu TV West Boma ninga otere esomo ya producer wa programu eji aharzuro mushanju ina 2 25 15 2 omuhereza ndi Ivan Tsime katubendezo kurara kurunji turebane orwa kabiro rukwija eshahanzo zumwe TV ni yamwe